Dojenje je jednako važno i za bebu i majku. Prvo mlijeko kolostrum bebi pruža antitijela za prvih 6 mjeseci života, dok je kod žena koje doje stopa karcinoma dojke, jajnika kao i osteoporoze znatno manja, objašnjava savjetnica za dojenje Marijana Bogavac. Sve bolesti koje je majka prebolovala tokom života, sve vakcine koje je primila, ona kroz to mlijeko prenosi bebi. U tom prvom majčinom mlijeku nalazi se 20 vrsta antitijela protiv različitih vrsta tumora. Majčino mlijeko nije isto kad je vani 60 stepeni i kad je minus 20. Mijenja se zavisno od vremenskih uslova, od raspoloženja i drugih stvari. Majke koje žele da doje, ističe, u većini slučajeva nemaju adekvatnu podršku okruženja. Mislim da ne postoji majka u Crnoj Gori koja je došla kući sa bebom, a da joj je jedna osoba rekla beba ti je sita. Mislim da je svima prva rečenica vala je ova beba gladna. I to mislim da podrška u tom dijelu slobodno mogu da kažem da je ravna nuli. Iako postoje pokušaj u pogledu unapređenja, u Crnoj Gori trenutno ni bolnički uslovi nisu prilagođeni dojenju. Nisu, da kažem, baby friendly, nego unfriendly, odnosno jako malo je stvarni procenat podrške, prvenstveno jako mali moment da je beba onih minimum sat vremena sa majkom, da se sat vremena odlaže vaganje bebe, mjerenje i ostale stvari, što je osnov za početak dojenja. Nakon toga da je beba apsolutno i stalno pored majke, da pedijatri pregledaju bebu ispred majke. Nijedna fabrika na svijetu ne može stvoriti nešto tako savršeno za jedno dijete kao majčino tijelo u kojem je raslo 9 mjeseci. Za uspješno dojenje potrebno je mnogo strpljenja i znanja, ali najvažnija je upravo vjera u sebe i svoje tijelo, poručila je Bogavac.